Sve je to mirač. I to krvlju plaćeno. Ovo su ova dva najsavremenija topa, stvarno. Ova, protivoklopna. I za ovo sve imamo municiju. A koji je ovo? Ovo je 25 mm, ono je 40, ovo je 100 mm. Ovo je MT-12, T-12, ovo je ZISO. Ovo je naša raketna baterija i ona je osnova, ovo sva geze. I sad mi kako budemo primali na oružanje, jače raketno, te ljude već imamo. Evo ovo je jednocijevni, ono je višecijevni. Momci koji znaju svoj posao. Da, i razvijamo starješinu. Ovo je brdska baterija. Ove trocjevce više nije broj. Ovo je haubična baterija 105. Ovo je haubična 105. To je američki. Koliko je njen dolar? 13.100. Znači, ovo je 13.100. Znači, ove sad municije imamo i toga nema. Bosna nema koliko mi sad imamo. Pa, Amerikanci kažu ovako. Kaže, armija bihi peti korpus. Armija bihi peti. Ovo su haubice 122. Ona ima dome 17.4. Terutka, Kasim. Evo ovako, ovo je haubica 122. Teško što kažu eksplozivne. Da slabim našu armiju. Ona je dome 17.4. I ovo stopovi 130, 27 km. To znači hoće nam za Banja Luku trebati, jel? To iz Orahove direktno gađa. To je ono topništvo što su pričali komanda gađamo glinu. Da. Koji se to? Šta je ovo? Čije je ovo? Sve je ona. Ne, ko pravi? Rusi. Ovo je rusko, ono je tamo američko, tako da smo mi sada. Znači, i ovdje pripada još jedna samohodni vod, 90 mm i to imamo, samo jedna nam je otišla gusjenica. To imamo tenkovsku četu. Sve imamo vučna vozila za to. Znači, imamo okusnicu oklopnog bataljona, tako da bi to trebalo za koji dan da zagrmi prema istoku. Možemo malo sad ovam. Znači, poštovati ovu no-fly zonu, da ne dobiti prirodni pjuca. Uopće nas više ne imamo protiraketni sistem. Nama je onako ratova. Bolje je ratovat manji, ovako su mladi, patim. Samo vi radite po planu, u 18:0.
Nadesno, ravnaj! Serija pozor! Nadesno, ravnaj! Dobre. Pozor! 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 Na mjesto odbor. Brže, brže. Kako? Kovarik svojim disom, telom nazad, idemo. Isto će. Znači. Pored oružja, prođeš po nosu. Pored oružja. Znači, telom nazad, na desnu stranu. Ništa, ja mislim tu napušte ne čuli nikako. Znaš šta ti kažeš prespavio? Ja izludio. Pa mu ništa, paleta po krevetom prevrnuta. Tišina u stroju. Za sve važi. Pozor! Na mjestu, odmor! Vojnici, aktivci. Kada sam malo prije vršio smotru, gledao sam vas u oči. Pa se sjećam mnogi vas prvi dana rata. Posebno kad smo dobili protivoklopni raketni sistem i kad smo zarobili prve zisove, pa prve minovacate kad smo napravili. Današnji dan bit će upamćen u istoriji naše krajine i našeg korpusa kao dan formiranja jedinice s najvećom vatrenom snagom. I vi ste ti koji će krčiti put našoj pješadiji, tenkovima i našim pobjedama. Vi ste sada najbolje opremljena jedinica, kako sa spoljnim izgledom, tako i sa ovim sredstvima. Vi mora da znate da je svaki ovaj top i svaka haubica zalivena krvlju vaših rođaka i vaših drugova. I zato mora da bude dodatna snaga u poznavanju ovog oružja, jer samo onaj koji dobro poznaje sredstvo može pravilno da ga koristi. Vi s njima ne smijete da pucate, nego mora da gađate. Vaša svaka granata mora biti pogodak. Artiljerci poznati su kao jedinice sa čvrstim vojnim kolektivima, jedinice sa čvrstim drugarstvom, zato što ne možemo u artiljeriji jedan bez drugog bilo koji da pogreši, da li onaj na osmatračnici, ili kod oruđa, ili računač, ili onaj koji prenosi komande, neće biti ostvaren
efekt vatre po cilju. Najteže pada našim jedinicama ako sopstvena granata padne među naše redove. Jedna je veća nego 1000 neprijateljskih. I zato vi na vašim dužnostima mora da date onoliko koliko možete. Morate kako da vodite računa o izvršavanju naredbi i komandi. Nadam se da će ova jedinica, kao i do sada, uspješno obavljati zadatke. Baš zato što ništa nismo imali. Za prve topove na Lohovskim brdima 7 naših boraca dalo je živote. Za svaki minobacač, za svaki top. Vi znate koliko smo čekali. I zato ovo vam je obaveza da istrajemo u našoj borbi do konačne pobjede. Ja se nadam da će naši plotuni ići preko Vrbasa. I to uskoro. Nadam se da ćemo dobiti još bolje sisteme. I zato vi morate da budete spremni da što bolje se osposobite. Da i zadnji onaj punioc i dodavač mora da bude osposobljen da bude i komandir odelenja, i komandir voda, i komandant diviziona. Vi ste to potvrdili ove 3,5 godine rata. Izdržali smo ko niko do sada. Jedinica ste mlada, a morate da primite i mlade regrute. I svaki od vas vrhunski da bude osposobljen u svojim dužnostima i da bude zamjenljiv. Komandante puka, ja ti želim uspješno da vodiš puk i da tvoji vojnici budu svi nosioci zlatnog ljiljana. Hvala, gospodine generale.